पैसा 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 सब जे मैंने कहती पैसा जीवन किसी नुहे। पैसा द्वारा सब किसी किणी हेनी। पैसा द्वारा भल पाइबा को किणी हेनी किंतु जो जिनस तुम चाहूच पैसा द्वारा सब जिनस को किणी हेनी। पैसा द्वारा सब जिनस को किणी हे जो मैंने कहती पैसा ही जीवन सब किसी नुहे। जो तुम एज सहित तुम मैच्योरिटी बढ़ो जो तुम बयस बड़ हम से तुमको जना पड़ो जो पैसार मानटा किस। घर चलवा पाख नहीं कि घर बाहर बुलिया पर्यंत तुमको महसूस हम जे तुम पैसा जिनसटा किस। कॉलेज पाठ पढ़ा हो घरे बापा देखभाल हो कि फाइनेंशियल जहाँ भी काम अच्छी माने माने दुनिया रे से तुमको महसूस हम जे पैसार मानटा कौन। जो पैसा तुम पाखर ना तुम्हें माने एकला फील हो। समस्ते भले कि तुम पाखे थे 100 जन तुम सांग साथी समस्ते थे 2 मिनिट में खुशी हम जो घर को से फेरी आइब से घर तुम लगे जे पैसा सब मानेटा कौन। पैसा सब मैटर करे ए दुनियार ए सिचुएसन एवं जे स्टेज अच्छे पैसा मैटर करे ही करे। जदि तुम पार पैसा किसी ना तुमको जना पड़ कि तुम तो माँ बापा देह खराब हो कि किसी भी इवेंट हो पूजा पर्व निज घरे कहार बाहागर जहाँ भी हो तुम जना पड़ जे पैसार मान किस। जो तुमपुर को आँच आसो ना जे अन्य घर ये जिनसा हो आम घर ये जिनस हो पारे कहीं पैसा आम पाख से अर्थ ना आम पाख से जुगाड़ ना जहाँ से आम कर आम आखिर देखापी जाऊे ये जिनस हाँपाई से घर फाइनेंशियल कंडीशन ठीक ना कि बापा माँ आमर से चाकरिया नुहे माने से मैंने अमीर नुहे जे से जिनसा करें से फिल हम जे हाँ पैसार मान किस। पैसा ही सतर डिजर्व करे नुहे कि भल पाइबा किणी हेनी मनीष को किणी हेनी किंतु सतरे गोटे पैसा तुम पार ना दुनिया तुम कि नुहे पर्सनालीटी को बढ़ेगा हम मैंने भाव जी यूट्यूब इंस्टा सोशल मीडिया जो कम कर तुम भकुआ बनाऊँ से मानक पचार तुम जब पैसा दरकार ना तुम यूट्यूब कंटेंट कहीं बनाऊच सोशल मीडिया कंटेंट कहीं बनाऊच शॉर्ट्स कहीं अपलोड कर पचार किंतु से आसी बक्चुदी मारे कि पैसा मान कि नुहे सतरे पैसार मान कि नुहे जे जगार हवा दरकार किंतु जे जगार से जिनस हुए तुम जना पड़े पैसार मान किस। पैसा सतर मैटर करे पैसा से जिनस को किणी हम ना किंतु अन्य चारि प्रकार जहाँ भी अच्छी से पैसा द्वारा ही सब किसी हम। पैसा द्वारा समस्त चिन्हती समस्त तुम पर पैसा नहीं तुम कहीं भी चिन्हबे पचारे तुम कहीं माने जगार कहीं पचारे 5टा लोक तारी पाखे बसते तारी साथ कथा होते तुम पारे किसी न कहीं पचारे तुम पाख दे कड़ देकी बाहर जी घमट होता ना पैसा लगा बसवे माने तुम गोटे कथा हम जो गोटे चाषी आइब चाषी ग्रुप गोटे बस माने चाषी जगह 5-6 जन लोक बसवे ताने से चाष भितर बहुत किसी कथा हे माने चाष कहीं है एथर ए जिनस करते से जिनस करते भल चाष होता भल अमल होता तापर आउट जाऊ जी जी बिजनेसमैन बस से बिजनेस को स्टार्टअप करने बहुत लोग जिन कहते आम इंडिया कौन चलती आम बिजनेस को बढ़ापी आउट जगह जब चलो समाजसेवी बसवे कि भद्र लोक बसवे ठाकुर भजन कीर्तन करते से ठाकुर मैंने जे जगह तुम जो आड़ तुम गति करो से आड़ ही तुम माइंड जीव सेमती तुम जब एम अच्छे फोकस अच्छी किसी करने पैसा इनकम करने एबेठू लगी पड़ कहीं जब बड़ हो तुम जो कह मु बड़ हिसाब से ये जिनसा करमी से कि नवे सोशल मीडिया जुग भी समस्ते पैसा इनकम कर बहुत सारा तुम्हें भी कर तुम पाखे जहाँ स्किल अच्छी तुम्हें डेभलप कर तुम गोल जहाँ अच्छी तुम पढ़ा लिखा माने आम भाया मिडिल क्लास लोक मैंने पाठ पढ़ाई निजर माने पैसा को बर्बाद मैंने बापा माँ से पैसा दे पाना जहाँफल से भल कॉलेज एडमिशन पाना भल ट्यूशन जा पाना भल एजुकेशन माने नहीं पारना तो बहुत सारा अच्छा जे भल एजुकेशन पर भी से पाठ पढ़ुना आम फाइनेंशियल से सपोर्ट ना ना जदि भी माँ बापा जब आम फोर्स करते कि आम निजर गोटे विवेक अनुसार मैंने जे आम पाखे पैसा नहीं माँ बापा एत खटुंट से गोटे आम इच्छा छाड़ी जाए आम पाठ पढ़े
କିନ୍ତୁ ସେତିକି ଆମର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ମୋର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ମାତ୍ର +2 ପଢ଼ିଛି। ମୋର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଚାକିରି କରିବା ମୋ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥିଲା। କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ଭଲ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ମୋତେ ସମସ୍ତେ ଚିହ୍ନିବେ, ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇ ଦିଏ, ନୁଆଏ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମାନେ ମୁଁ ବି ସେତିକି ଏଜୁକେଟେଡ଼ ହେଇଥିବା ଦରକାର ଯେ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବସିପାରିବି ସମାଜରେ। ସେଇଟା ମୁଁ ଚାହେଁ, ଆଜି ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ହେଇପାରୁନି। କିନ୍ତୁ ମୋର ଯାହା ଗୋଲ୍ ଅଛି, ଏମ୍ ଅଛି, ମୁଁ ତାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସିଓର କରିନି। କିନ୍ତୁ ପଛକୁ ଦେଖିକି ଯେ ପଛରେ ମୋର କ'ଣ ହେଇଥିଲା କ'ଣ ନାହିଁ ସେଇଟା ତ ଲୋକ କହିବେ, ସେଟାକୁ ପଛ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ମୁଁ ଆଗକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଛି। ସେଇଟା ଛାଡ଼ିବା କଥା, ମାନେ ପଛ ଯଦି ଦେଖିବ ତୁମେ କିଛି ହେଲା ମୋ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କଣ୍ଡିସନ୍ ଠିକ୍ ନାହିଁ, ବାପା ମା ଏମିତି କହିବେ, ଏମିତି କରିତେ ଦେବେନି, ସେଟା ଭୁଲିଯାଅ। ତୁମେ ତ ଏବେ ନିଜ ଗୋଡ଼ ନିଜେ ଠିଆ ହେଲଣି ନା, 18 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ନା, ଏବେ ନିଜେ ସବୁ ଜିନିଷ କର। ବାପା ମାଆକୁ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଇଏ କରିବା, ନିଜେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର ହେଲା। ତମେ ଭାବୁଛ ଆମରି ଆଗରେ ସବୁ କାର୍ ଫାର୍ ବାହାରି ହେଉଛୁ, ବାଇକ୍ ଭଲ ଭଲ ନେଇକି ବାହାରି ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବସୁଛନ୍ତି ଖେଳୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେ ଜିନିଷ କରିପାରୁନେ। ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ନିଜର ଭୁଲ। ଯଦି ଆମେ ବି ଚାହିଁବା ତାଙ୍କରି ଭଳିଆ ଆମେ ହେଇପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟକୁ ଦେଖିକି ଆମ ଜୀବନକୁ ଆମେ ହେଉଛୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମାନ କରିବା, ଲେବୁଲ୍ କରିବା, ସେଇଟା ମାନେ ଭୁଲିଯାଅ। ନିଜ ଗୋଡ଼େ ଠିଆ କର, ପରିଶ୍ରମ କର, ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ କର, ତାପରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲ। ମାନେ ଆମେ ଯେ ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ହେଇଥାନ୍ତେ, ତାଙ୍କର ଯଦି ସେଭଳିଆ ଆମ ଘର ହେଇଥାନ୍ତା, ଆମେ ବହୁତ କାମ କରିଥାନ୍ତେ, ସେଇଟା ଭୁଲିଯାଅ। ତୁମେ ଯେ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଅଛ ସେଇଟା ଆମେ ଭଲ ଅଛ ଭାବିନି। ତୁମେ ମନେକର ତୁମେ ଆଜି ନିଜେ ରାତିରେ ଭାବି ଗୋଟେ ଶୁଅ, ତାପରେ ମାନେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ତୁଳନା କର। ମାନେ 100% କହିନି ତୁମେ କେବେ ବି ଖୁସି ହେଇପାରିବନି। ନିଜେ ଯେ ଜାଗାରେ ଖୁସି ଅଛ, ଯଦି ବି ବେଶୀ କିଛି ଭାବୁଛ, ହଁ ଏମିତି କରିଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା, ତ ନିଜେ ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ କର। ନିଜେ ସେ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ନିଜର ପର୍ସନାଲିଟିକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ, ନିଜର ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ନେଇକି ଆଗକୁ ବଢ଼। ନିଜେ ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ କର, ବହୁତ ହି ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ତୁମେ ପାଇବ। ମୁଁ ଯେ ତୁମକୁ ଲେକ୍ଚର ଦେଉଛୁ, ମୁଁ ବି ନିଜେ ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯାହା ବି ଦରକାର ହେବ ମୁଁ ସେସବୁ ଜିନିଷ କରିବି। କିନ୍ତୁ ତା ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ତାଙ୍କ ମାନେ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ନେଇକି ମୁଁ ନିଜକୁ ଜଜ୍ କରିବି, ସେଇଟା ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। କାରଣ ମୁଁ ବହୁତ ଦେଖିଛି ସେମିତିଆ ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କୁ। ମୋ ଇଚ୍ଛା, ମୋ ଡ୍ରିମ୍ ଯାହା ଅଛି ମୁଁ ତାକୁ ତ ପୂରଣ ନିହାତି କରିବି, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତ ସବୁବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଛରେ ଗୁଡ଼ା। ଯଦି ତୁମେ ଭାବୁଛ ବଡ଼ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ, କହନ୍ତି ନା ବଡ଼ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଘରକୁ ନିଜ ପରିବାରକୁ ପଛକୁ ଟିକେ ଅନା, ସେଇଟା ଠିକ୍ କଥା। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ହିଁ ତୁମେ କିଛି ବଡ଼ କରିବ। ଯଦି ତୁମେ ସବୁବେଳେ ଛୋଟିଆ ଭାବୁଥିବ, ତାହେଲେ ସେଇ ମୁଣ୍ଡର ମାଇଣ୍ଡର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ ରହିଯିବ, ଆଗକୁ ଯାଇକି କିଛି ବଡ଼ କରିପାରିବନି। ମୋତେ ବୁଝିପାରୁଥିବ ହେଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଅଛି, ମନ୍ଦିର ପାଖରେ। ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଛୁ ଯେ ଦିନ ମୋ ଲାଇଫ୍ର ମୁଁ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଯିବି, ବାସନ୍ତୀ ପୂଜା ଆସିଗଲାଣି ବି, ଠାକୁର ତିଆରି ଚାଲୁଛନ୍ତି, ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ସବୁ। ମୁଁ ଯେ ଭାବୁଛୁ ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ଯେ ଦିନ ମୁଁ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇମି, ଏଇ ଜାଗାରେ ଆଣିକି ସେଇ ଜିନିଷ ଠିଆ କରିମି, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଚଢ଼େଇମି। ସେଇଦିନ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ମୁଁ ଦେଖେଇଦେମି ଯେ ମୁଁ ଏଇ ଜାଗାର କେ ପରିସ୍ଥିତି ଥିନି, ମୋ କଣ୍ଡିସନ୍ କିସ ଥିଲା, ତାପରେ ମୁଁ ଏଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ମାନେ ସେଟା ବେଳ ଆସିବ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିମି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ କରିଚାଲ, ପରିଶ୍ରମ କରିଚାଲ, ବହୁତ ଭଲ ଫଳ ମିଳିବ। ଫଳକୁ ଇଚ୍ଛା କରନି, ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି। ମାଇଣ୍ଡ ରଖିଥା, ସବୁବେଳେ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ହେଲା। ଯାହା କରିବାର ଅଛି ସବୁ ଠାକୁର କରିବେ।